Murakaza neza kuri Aka Update. Ese wigeze wibaza uko igihugu cya Cuba kimeze mu by'ukuri? Igihugu kiri muri Caraïbe kizwi ku modoka za kera, umuziki udasanzwe n'amateka akomeye ya politiki. Ariko se nyuma y'ayo mashusho tubona, ubuzima bw'abaturage ba Cuba bumeze bute? Ni igihugu gikize cyangwa gikennye? Gutura muri Cuba byifashe bite? Iterambere ryaho riri ku ruhe rwego? Uyu munsi tugiye kugufasha gusobanukirwa Cuba mu buryo bwimbitse, aho iherereye, umubare w'abayituye, umurwa mukuru wayo, ubukerarugendo, ubukungu, iterambere n'imibereho y'abaturage. Niba ukunda ibiganiro bisobanura isi mu buryo bwimbitse, kanda subscribe, ukore like kandi usangize abandi iyi video kugira ngo Aka Update ikomeze kukugezaho ubumenyi bufite ireme. Dutangire urugendo rwacu tujya muri Cuba. Cuba iherereye. Cuba iherereye mu karere ka Caraïbe, iri hagati y'inyanja ya Atlantic n'inyanja ya Caribbean. Iherereye hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Bahamas. Ni ikirwa kinini cyane muri Caraïbe kandi gifite ubuso bunini ugereranyije n'ibindi bihugu muri ako karere. Umubare w'abatuye Cuba. Cuba ituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 11. Abenshi batuye mu mijyi, cyane cyane muri Havana, ururimi rukoreshwa cyane ni Icyesipanyol. Abaturage benshi bafite uburezi bw'ibanze kubera politiki ya leta ishyira imbere amashuri. Uyu mubare w'abaturage ugira ingaruka ku bukungu, ku murimo no ku mibereho rusange. Cuba iherereye mu karere ka Caraïbe, iri hagati y'inyanja ya Atlantic, ya Caribbean iherereye hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Bahamas. Ni ikirwa kinini cyane muri Caraïbe. Ese Cuba ni ahantu heza ho gutura? Muri Cuba bifite ibyiza n'imbogamizi bitewe n'icyo umuntu ashaka mu buzima. Ibyiza: umutekano uri ku rwego rushimishije ugereranyije n'ibindi bihugu byinshi. Ubuvuzi n'uburezi ni ubuntu kandi bigera kuri bose. Abantu ni abanyabuntu, bakira neza abashyitsi, ubuzima buratekanye, nta busumbane. Imbogamizi zo gutura muri Cuba: ubukungu buri hasi, imishahara ni mike cyane, hari n'ikibazo cy'ibiribwa, amashanyarazi, ibikoresho bimwe na bimwe, amahirwe y'akazi ku rubyiruko ni na make. Cuba ni nziza ku bantu bashaka ituze n'umutekano, ariko ku bashaka iterambere ryihuse n'amafaranga menshi biragorana. Bifite ibyiza n'imbogamizi. Ibyiza harimo umutekano uri ku rwego rushimishije, ubuvuzi n'uburezi ni ubuntu, umuco w'abantu ni mwiza kandi barakira. Imbogamizi: ubukungu buri hasi, imishahara ni mike, hari n'ikibazo cy'ibikoresho n'ibiribwa, rimwe na rimwe kwifuza ituze n'umutekano. Cuba irashimishije ku bashaka amahirwe menshi y'akazi n'umushahara munini biragorana. Umurwa mukuru wa Cuba. Umurwa mukuru wa Cuba ni Havana. Havana ni umujyi w'amateka menshi. Ufite inyubako za kera zubatswe mu gihe cy'Abanyesipanyol, uzwi cyane ku modoka za kera zigenda mu mihanda. Ni wo mutima wa politike, ubukungu n'umuco wa Cuba. Havana ikurura ba mukerarugendo benshi kubera umwihariko wayo. Umurwa mukuru wa Cuba ni Havana. Ni umujyi uzwi cyane, ufite amateka akomeye n'inyubako za kera. Imodoka za kera, umuco wa salsa n'umuziki. Havana ni umutima w'ubukerarugendo n'imiyoborere ya Cuba. Ubukerarugendo muri Cuba buri ku ruhe rugero? Ubukerarugendo muri Cuba ni imwe mu nkingi z'ingenzi n'ubukungu bwa Cuba. Inyanja nziza n'inkombe zizwi nka Varadero, imijyi ya kera nka Havana na Trinidad yashyizwe mu murage w'isi. Umuco, umuziki, salsa, rumba n'imbyino. Amateka ya politiki n'impinduramatwara 1959. Ubukerarugendo bwinjiza amadovize menshi, ariko inyungu zabwo ntizigera kuri bose kimwe. Ubukerarugendo ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'ubukungu bwa Cuba. Inyanja nziza n'inkombe, imijyi ya kera nka Havana na Trinidad. Umuco, umuziki n'imbyino. Amateka ya politiki n'impinduramatwara. Abasura Cuba bakunda umwihariko wayo utandukanye n'ahandi.
Ese Cuba ni igihugu gikize cyangwa gikennye? Cuba si igihugu gikize cyane mu bijyanye n'amafaranga, ifite ubukungu bugenzurwa cyane na leta. Ibihano by'ubukungu byagizeho ingaruka zikomeye. Imishahara y'abaturage ni mike cyane, ariko Cuba ifite ubuvuzi n'uburezi biri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'ubukungu bwayo. Ifite abaganga n'abarimu benshi bafite ubumenyi. Ni igihugu gifite iterambere mu mibereho imwe n'imwe, ariko gifite intege nke mu bukungu. Cuba si igihugu gikize cyane mu bijyanye n'amafaranga. Ni ibiki bidasanzwe biba muri Cuba? Cuba ifite umwihariko utandukanye n'ahandi henshi ku isi. Imodoka za kera zo mu myaka y'1950 zikiri mu mihanda, interineti n'ikoranabuhanga byateye imbere buhoro buhoro, umuziki n'imbyino biri mu buzima bwa buri munsi, abantu bafite umuco wo kwihangana no kwishimira bike. Amateka akomeye ya Fidel Castro n'impinduramatwara, ibi bituma Cuba isa naho yahagaze mu gihe ariko ikagira umwihariko ukomeye. Cuba ifite ibintu byihariye cyane. Harimo imodoka za kera zo mu myaka y'1950 ziri mu muhanda, interineti n'ikoranabuhanga byaje bigenda buhoro, umuziki n'imbyino biri mu buzima bwa buri munsi, n'amateka yihariye ya Fidel Castro n'impinduramatwara. Imibereho y'abatuye Cuba imeze ite? Imibereho y'abaturage ba Cuba irangwa n'ibintu bikurikira. Abantu benshi babaho ku mushahara muto cyane, bafashanya cyane mu miryango no mu baturanyi. Ubuvuzi n'uburezi biboneka ku buntu. Abantu bafite umuco wo kwishima nubwo bafite bike. Nubwo ubuzima bugoye, abaturage benshi bagaragaza imbaraga zo kwihangana. Abantu benshi babaho ku mushahara muto, bishingikiriza cyane ku bufatanye no gufashanya. Abaturage bafite uburezi n'ubuvuzi byiza. Umuco wo kwihangana no kwishimira bike ufite imbaraga. Ese Cuba imeze ite mu iterambere? Iterambere rya Cuba riri ku rwego ruvanze. Mu burezi n'ubuvuzi, Cuba iri imbere kurusha ibindi bihugu byinshi bikennye mu bukungu n'ikoranabuhanga. Iri inyuma y'ibihugu byinshi byo mu karere. Hari intambwe nke zo gufungura ubukungu no gukurura ishoramari. Cuba ni urugero rw'igihugu cyashoye imbaraga mu mibereho rusange kurusha mu bukire bw'amafaranga. Cuba ni igihugu cyihariye cyane, gifite abaturage bagera kuri miliyoni 11. Si cyo gikize ku mafaranga, ariko gifite amateka, umuco, uburezi n'ubuvuzi bikomeye. Imibereho iragoye, ariko abantu bakomeza kubaho bafite icyizere n'umuco wabo. Ibintu bitangaje bibera muri Cuba. Imodoka za kera ziracyakora buri munsi. Cuba yohereza abaganga mu bihugu byinshi. Interineti yatinze kugera ku baturage. Uburezi bw'ubuntu kuva hasi kugera muri kaminuza. N'umuziki ukiri mu buzima bw'abantu ba buri munsi. Hari n'amafaranga abiri yakoreshejwe icyarimwe. Mu myaka yashize, Cuba yakoresheje amafaranga abiri atandukanye. Ibintu byateje urujijo mu mibereho y'abantu. Harimo abantu benshi batunze amazu yabo nubwo badafite amafaranga menshi. Abantu benshi muri Cuba ni ba nyir'amazu yabo, si ubukode nk'ahandi henshi. Cuba ikora neza mu kwirinda inkubi z'imiyaga. Nubwo igihugu gikunda kwibasirwa n'inkubi, impfu z'abantu ziba nke cyane kubera gutegura neza abaturage. Igihe gihagarara ku buryo runaka. Mu mijyi myinshi ubona nk'aho igihe cyahagaze. Amazu ya kera, imodoka za kera n'ubuzima bwo mu myaka yashize. Niba wakunze iki kiganiro, ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share kugira ngo aka update ikomeze kubagezaho ibiganiro birebire, bicukumbuye kandi bifite ireme.